Da je kiša bilo, kažu uzeli bi nam pola za porez, a ne kiržnjavog petla. A mi ni voda nikada nismo imali. Nismo tako, nažalost. Onda nam ostaje samo da zakoljemo sirotu kokos i da... Evo, poštovani gledalci, uživali smo u prelepoj predstavi, zaista je bilo fantastično predstava koja se zove Kokoške umiru pevajući, je li tako, zbog ljubavi. Reci nam malo više kako se ti zoveš i koliko dugo si ovde pripremala u pozorištu. Ja sam Anđelina Majstorović i glumila sam djevojčicu i ovo mi je prva godina ovde i ovo mi je prva predstava i baš mi se sviđa. I kako ovako mama i tata su te onako dali podršku? Da, mama i tata su mi dali podršku. Jesi zadovoljna, su te ovde gledali tvoji drugari? Da, došla mi je čitava porodica ovde u Čikagu. I sad se osjećaš baš oko prava glumica, svi su tapšali? Da, ja sam zapravo kad porastem htjela i da budem glumica. Ti si sišla s planine, samo da meni kažeš, kako ti je sve po tamanu, jel? Da ti kažem, kako brdila, u golom bespuću živi jedan srećan i zadovoljan narod. Tvoj narod? Ti lažeš, a zašto mi je da svaki mora nešto isto, kukumaču i prosjače? Ah, što dolaze? Dolaze ti vide milo i lepo lice. A što je narod nezasiti jalav? Ko bi njima nagostio? Istinu govori Brđe. Gospodaru, ja ne bi verovao seljaku da su na tvoru nešto. Ali nisi na carom mestu, zapamti! Ja se zovem Marko Mišković i ovdje sam već 4 godine. Volim da igram košarku i odbojku i... A da glumiš? I da glumim, zašto sam ovdje. Si pomagao oko drugima da nauče tekst i tako, imaš dosta drugara? Da, ovdje svi koji su ovdje su moji prijatelji. I posle dramske sekcije i toko. Ljudi, ja ne znam da li si ovo pametno. Ja sam nekako slobodnije napravljena kada je dvoru. Ti nisi navikla, ali ja sam ovdje probao najbolje godine. Hvala da mu se vičemo s očiju, ako se probudi ljut. Čini mi se da je mnogo popio, nije lako ljubav prekinuti. A kome da se viču? Caru, kome drugom? Ko još u ovom carstvu smije da se probudi ljut? Kako? Žena, probudit ćeš ga! Izvinite, profesionalna deformacija. Ja sam Anastasija Stojaković i glumila sam na Rikaču. Je li teško bilo? Ne baš, pošto ovo je samo da kao da glumimo, lako je, družimo se. Ja sam Kiril Anastasov, glumio sam mladog cara i ovo mi je već 7. godina u dramskoj sekciji. Tu sam od početka i sve bolje i bolje postaje. Imam toliko drugara ovde, ovo je uvek bio moj krug prijatelja i mnogo sam srećen što sam još jednom bio u uspešnom komadu. I reci nam malo više, mama i tata podržavaju sve? Naravno, doveli su me na gotovo svaku probu, retko kad propustim i obožavam ovu dramsku sekciju, oni to vide i od njih dobijam mnogo podrške. Gospodine, hoćeš li bubicu? Uvidjela sam ti lepo i sočnu. Prođi mi se seljačko čudo raščerupano. Ja ne jedem bubice. Ja sam carski pevac. Ja sam čak i kokotjet, zalazim sa zapada. U mom kraju me zovu Zoroklik. A Đerviđe, voliš li? Ovdje je to specialitet dvorišta. O, Bože, seljančoro jedna. Pa ne jedem ja crve. Znaš šta, ne jedem zato što sam na dijeti zbog lepote i linije. Ja sam Jovana Todorovski, ovo mi je 7. godina da glumim ovde. I kako si ti naučila srpski? Iz srpskoj školi i mama i tata uvek pričaju sa mnom kod kući. Znači srpski jezik, teška gramatika? Da. Kako je bilo glumiti? Koliko si dugo se pripremala za ulogu? Možda 2-3 meseca radili smo zajedno i meni je bilo baš ovo super prilika. Otkad može barem povraće rađe? Možda može, prevodica je gospodare. Ako iz barenih jaja, koja su podeljena narodu, očekuješ da se rodi Pilat, onda može i bareni Bob roditi od tvoje zapovesti.
Ko je narodu podelio obarena jaja? Lažu pristigni cari, lažu seljak. Ti si izdajniče. Podelio narodu obarena jaja. U moje ime podmetnuo domaćicama. Pa da ih sve pozatvaram u kazamate i onda svi da izumru od gladi. Pa kome ja da budem car ako mi izumre narod? Nisam tvoja kompanija jaja i furt. Aha, znači tvrdiš da sam ja ovo podmetnuo. Moje ime je Milan Đurčić i glumio sam savjetnika u ovoj predstavi. I kako je to bilo? Savjetnik, teško, odgovorno? Pa bilo je sjajno, ova predstava je bila sjajna. Radili smo na njoj gotovo 6 mjeseci i bilo je super i ovo se stvarno isplatilo. Ja sam Dušan Jelača, glumio sam oca, ovo je moja 4. godina da glumim. Reci nam malo kako si ti naučio srpski jezik. Idem u srpsku školu nedeljom, idem ovde u školu ponedeljkom do petkom, ovde učim srpski i engleski. Ko te podržava? Mama, tata, porodica, dolaze neko familija, prijatelji, si doveo neke drugare da tapšu? A ovde da dođu moja familija, neki su moji drugari došli. Stvarno, kakve su ovo prnje na meni? Modelo možda ne čini čovjek, ali cara čini. Ako si car, gde ti onda svečana carska odora? Gde su mi carske haljine? Ja sam pokraden! Straža! Kako se zoveš? Arsen Anastasov, ovo mi je 4. godina ovde u dramskoj. Volim da igram fudbal. A kako je srpski jezik, kako ide srpski, kako si naučio srpski? Pa, mama me naučila dok sam i dalje bio mali. A sad si veliki pa sad sam sebe učiš, je tako? Pa da. Fantastično, fantastično. Kako je bila uloga, bilo teško? Ne baš. Kako se ti zoveš? Ana Đurčić. I kako si ti ovako, kako ti se dopala, koliko imaš godina, kako ti se dopala ova predstava, kako si glumila? Ja imam 6 godina. Meni se dopada ova predstava. Šta još učiš? Učim engleski i srpski. Volim da glumim. Poštovani gledalci, konačno ulovili smo i pevac sa nama. Recite nam malo više, vi ovde režirate i okupljate ove mlade glumce oko ove divne predstave. Tako, recite nam malo kako ste dobili inspiraciju za ovu predstavu, koliko je dugo trajala priprema i malo više o vama. Pa prvenstveno, moje ime je Danijela Mrdak, već posljednjih 7 godina vodim dramsku sekciju. Ova sekcija postoji kao podsekcija jedne važnije organizacije pri crkvi Svetog Vaskrsenja Hristovog, a to je Škola srpskog jezika. Podršku smo dobili od oca Radovana Jakovljevića i doktorke Mirele Savčić da pokrenemo jedan program koji će motivisati decu koje već govore srpski jezik da dolaze i da kažemo obogaćuju, nastavljaju sa radom na tom srpskom jeziku. Za dramsku sekciju je potrebno osnovno znanje srpskog jezika. Ja, da kažem, podržavam i onu decu koja znaju, eto samo da kažu svoje ime čisto na srpskom, da dođu da se priključe, a koliko je to važno znanje ovdje baš u dijaspori, pa svi znamo. Zato i postoje ovakve sekcije. Molim vas dovedite svoju decu, ova sekcija nije ograničena samo na našu parohiju, vrata su otvorena svakoj parohiji koja je u Čikagu i šire, a tu smo deca koja su od 6 godina do 15 mogu da pohađaju. Gramatika je dosta teška, deca kažu naučili su. Pa jesu, dosta su, evo, svako od njih, u stvari roditelji im dolaze iz različitih krajeva, kako Srbije, Crne Gore, Bosne, Hercegovine, Hrvatske, čak i ja koja sam iz Crne Gore, masu puta me i oni sami isprave na mom akcentu. Akcent nije važan koliko je važno da oni nauče svaki put bar po jednu novu reč. Pozdrav!